بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى أرانتنا سجنتا واي رمضان إن شاء الله مي وليف قودا ورمضان خنا كيسا برباچسو هنگتو قوليف لانا أكا هجرا نبي صلى الله عليه وآله وسلم براكم تقو دبا أفوري في أفورتمي لما قويا باتي سقلي قويا جها رمضان الرا إن شاء الله تعالى سقنتان تينيا كيف تعيش رمضان يتي كتاتو قفا إن شاء الله. كيف تعيش رمضان أيها الأحبة في الله؟ أكمتي رمضان وجين جيران رمضان كان أكمتي جيراتشفنا أكمتي يرو إساتنا إتي يرو قالي إسا كيساتنا كيستي أكمي وجي جيران وانجي أمر إن شاء الله تعالى. رمضان نما لكته جري دبره أكمتي كيست جيراتني كتني إن شاء الله قاكوتا تقفها هنغيرون تينينو فودت إن شاء الله تديمنا بليان كيا مسلمني دي روكم الجرات. كيف يعيش المسلم يوما من أيام رمضان؟ مسلمني قياسا رمضان كمت جرات أكمت جراتو قبا مالتو إسر إيقامو قبا نما مسلماتوكو قياسا رمضان كيسا وانتي إني قدو مال فادا وانتي نينغوني مال فادا وانجأمو إن شاء الله تعالى وجلال يأتي هذه الكلام إن شاء الله، لأن الأمة وللأسف الشديد لم تذوق طعم رمضان. أمني إسلاما وأنما يأتي سرّا مئة رمضان داندم رمضان هن داندمني والرمضان أبران أركن جيجو إيغا xiqqeenyi isaan mudatee ture eega diigamanii booda jechuudha. Eega diigamanii amata hedduu jiraatani xiqqeenyaan eega xiqqeenya xilaata isaaniitiin wajjiin turanii as mi'a ramadaanaan arkan amata hedduu keessa turan eega nasrii dhaban booda. Laakiin odoo waan soomanni barbaadu goone san hundaahuudhaan dhama ramadaanaa sanis numa arga. ولو سامت الأمة يوما كما ينبغي سلا أمني محمد كن صومنا إسان الرابر باتي ستوكو سلا صومناني إيغا سنة رب سبحانه وتعالى إيغا صومنا أركتن بوداتي أكا صومني الرابر بادوسان سلا صومناني لا تغيرت حالهم حال لساني سلاني ججيرا مججو حال لساني ججيرماك ولو تغيرت ودو ججيرمي حال لساني لغير الله حالها حال إساني اللي ربين الراججيرة كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أكما ربين وجود تججو ربين هنججير وان أرمتك قف قده هم إسان واللبو إساني برجرو ججيرانت. هيك آيات خنا خيست مال تجرى ربين هنججيرو نعماتك كتدران قبن نما درا نكمت تنججيرو يجو هم تنججيرو هم إسان وان نعما إساني سندرا ججيرو دلغانت معاسي الرابة درا يوكاهو حالها ما تقوخان الرجران irraa rabbiin gara gaariittiin jijjiiru hanga isaan haala bareedaa gaarii isaanii fiduutti jijjiiranitti jechu. Saniif sooman akkasii odoo soomane ummanni muslimaa hedduu jijjiirama hedduu arkatan. Soomanni baatii tumsi rabbii keeysatti namaa arkamu baatilee futuuhaata hedduu keeysatti ummanni islaamaa dabarse. Ummanni islaamaa ammaa dura lolli badrii guddaan sun taariikha keeysatti beekamaa ta'e sun ramadaana keeysa dabre jechu. nasrii guddaa arkate ummanni islaama
Fatihin makkallee ramadaanuma keeysa jechu. Saniif ummanni Muhammad silaa soomana kana akka isaanirraa barbaadu sanitti silaa soomananii waa hedduudha jijjiirama arkan jechu. ولكي نعيش رمضان كما ينبغي ونصنع فيه صناعة الرجال فلا بد من السير على الخطوط الرئيسية الآتية. akka jiraannuuf ramadaana kana akka nurraa barbaachisutti akka dalaynuuf waan dhiirti dabarte dalayde akka dalaynuuf hafinsin jiru deemurraa tarkaanfilee gurguddoo taate jechuudha dhuftuu taateetu jira. San keeysa deemuun keenya dirqama jechu. Ramadaana kan maal akka ta'e dhiiroo ati kuni obboleessa kiyya obboleettii tiyya tasoomantu ramadaanni kuni ati dorgomaa tokko jechu. Ati dorgomaa tokko ka bakka takkatti dhihaate dorgomaa tokko ati ka muslimaa jechu. Dorgomaan tokko waan isarraa barbaachisuu jira. Dirreen keessatti dorgomanis ni jira. Kan dorgomuu deemtuun illee ni jira. Saniif ati baatii ramadaanaa kana keessatti akka dorgomaa tokko taatee ilaaluu qabda jechu. Ati dorgomaa tokko dirreen keessa dorgomuu deemtu hoo maali? Dirreen ati keessa dorgomuu deemtu baatii ramadaanaati. Baatii ramadaanaati. Ulaagaleen meeydaa san seenuudhaaf ati sirraa barbaachisu dirree san irratti argamuudhaaf ulaagalee guutuun sirraa barbaachisuutu jira. Saniif ulaagalee san durarratti guuttatuu qabdu. Ulaagaleen ati guuttatuu qabdu durarratti hadafa qaba. Dirree bakka takka dorgomaa tokko taatee argamuudhaaf waan si barbaachisuu jira. Bakka san irratti hirmaatullee waan si feesisuutu jira. Saniif obboleessa kiyya obboleettii tiyya durarratti namni muslimaa tokko hadafa kaayyatuu qaba jechuudha. Dirree san irratti argamuu duratti tahdiidul ahdaaf daangaa tokko kaayyatuu qabda jechuudha. Allatiin adkhulu bihaa ramadaana ta ramadaana kanaan seentu dirree leenjuu san seentu jechuudha. Dirree dorgommiidhaa san eegana booda maal goota karaa mallattoolee keeysa jechuudha. Mallattoolee sirraa barbaachisu litahqiiqi haadhiil ahdaaf akka hubattuuf hadafa kee kan akka gaaritti akka keeysatti milkooytuuf jechuudha. Akka milkaawaa taatee keeysatti argamtuuf hadafa kaayyattu qabda jechuudha. Eegana booda qixxaa kaayisa akkaataa lakkooysa waan silaa guutamuu qabu foormilee sirraa barbaachisu hundaa'uu keessa eegana booda akkatti firii waan sanii argamsiiftu goota jechuudha. Akkatti firii waan sanirraa argamsiifattu dalayde jechuudha. Inna annaasa aliyoo namni har'aan tana yoo laalte addunyuma tana keessattu namni tokko yoo niifi lafaa ka'ee fedhe tokkoon namarraa ta'e waan takka argamsiisuu meeshaalee dhiheeysa tokko haa ta'u qabeenya irraa waan tokko haa ta'u yookaan meeshaalee akkanaatiitu baatii guyyoota hanganaa keessatti dhihaatu deema yookaan ja'antaatu taate akkanumatti lafaa ka'ee bakka meeshaan sun itti dhihaatu san hin dhaqu waan isarraa barbaachisu hunda qopheessee gatiilee maallaqaa meeshaalee san dorgomaa ta'uudhaaf irratti argamu san waa hunda walqixxeessee waan isarraa barbaachisu hunda godhee dhaqa. Kuni jadwala saati jechuudha. Kuni addunyaa keessatti tabi'anii beekanamuutu qabla yajtami'a almujtami'uun fi ayyi ijtimaa'i odoo namni bakka sanii walitti hin qabamne waan isarraa eegamu qabu hunda walqixxeessee bakka sanitti argama. Kuni haala addunyaa tanaati. Namni kana hunda guutin hin harkatu waan isiidhaa jecha dhufeefsan jechuudha. Saniif obboleessa kiyya obboleettii tiyya adeeminsa kee qaceelfama silaa waan saniin itti harkattu akkuma addunyaa keessattuu beekame haadha yaarifu ahlu duniyaa kana ni beeka warri addunyaadha akka kanatti akkan harkanne akka kana malee akkan harkanne jechuudha. Waan jabaa tokko dura waa hunda gootee harkatta malee akkanumatti hin harkattuu ni beeka. Duubaati afalaa yakuunu haadha aslan inda ahlil aakhira duuba akkamittiin taane warra aakhiraa barbaadu hajannata barbaadu kanarra qaaliidhaaf barbaaddat laa siyyamaa huwa wahum yaxlubuuna aclaa shay'in wahuwa aljanna. Nuti jamaal barbaan arra dirree ramadaanaa kana keessatti irraa waan sanirra waan qaalii barbaanna jechu maal irra qaalii waa hunda gararree jannata barbaad jannata kan harkatuuf fahum bihaada oowla
siitu irra caalaa tahuu qaba jechu akkas ilaa warri addunyaatu akkas malee hin harkatan jedhan sanirra ati nama caalaa taatee jannata akhiraadhaa qaalii san harkatuudhaaf ati irra caalatti nama barbaadu tahuu qabdu warri akhiraadhaa akhiraa harkatuudhaaf maal si feesisa atis akkasumatti madrasaa ramadaanaa keessatti jadwala kee adeeminsatti bu'aa san harkatu hal satakuunu lahu natiija haqiiqa bu'aa dhugaadhaa tokko akka argamsiiftu hal sayakuunu lahu samaratun ficiliyya akka firii hojiidhaa takka argamsiiftuuf jecha waan sirraa barbaachisu dalaguu qabda jechu akka firii bareedduu takka bakka guyyaa badhaasaa sanitti firii bareedduu takka akka argattuuf jecha mee nama tokko fakkeenyaaf addunyaa tana keessatti namni tokko midhaan tokko ooyiruu takka bareechisee midhaan irraa argamsiifatuudhaaf wantoota inni godhuutu jira wanti inni dura godhu durarratti dachii wanti sun irra biqiltu san lafa san bareechisee gizeedhaan dongoree waan silaa barbaachisu hunda godheeti qota shanyii eegana booda eega shanyii lafa gabbattuu filee qote booda eegana irra deemee midhaan eega jechu midhaan san obaasee bishaan ka barbaadus waan silaa barbaachisu hunda awwalan bi'awwali jalqabarraa durarra itti deebee waan dura tahamuu qabu irra deemee eeggata jechu falaa budda an taqifa fi kulli leeylatin min ramadaan obboleessa kiyya obboleettiti tasooman tukasooman atis hogga hunda dhaabbatuu qabda yeroo ramadaanaa keessa galgala hunda cufa galgalaatu ma anfusina lubbuu teenyaa wajin linanzura maal akka laalluuf hujiileen irra dalagetuun qeebalamte moonarraan qeebalamne maal akka ta'e dhaabbattee laaluu qabda maaliif laaltu wali'anna lillaahi fi kulli leeylatin cutaqaa'un min annaar cufa halkaniitu waraqaa walaba ibidda jalaa walaba jettuutu rabbiif jira halkan cufa keessattuu warra jahannam jalaa bilisoomu jechu saniif ati nama san tooyatu dhiiroo an nama halkan kana arraan tana waraqaan isaa baateef sanimu dhiiroo akkam akka taate tooyatuun kan kee sirraa barbaachisaadha ta'a فلا بد أن يكون في كل ليلة وقفة هل أنا في هذا اليوم كنت ممن أعتق dhiiroo awwarra bilisoon famemoon bilisoon famne dhiiroo warra arra dabartemo habooda harkatuu taa'u akka taate laaluu qabnaa naafi atis obboleessa kiyya obboleettiti saniif ramadaanni akkuma addunyaan addunyaa tana keessatti ati tooyattee dalaydu malee addunyaa tanan harkannetti akhiraan irra caalaa taha jechu saniif hadafni kee durarratti amala kan kee kaayyoo keeysee fi irra deemtee tooyatuu qabda jechu akka midhaan bareedaa oomishattee midhaan bareedaa harkattuuf jecha hadafa qabaatuudha qabdaa jechu kana fakkaata saniif obboleessa kiyya obboleettiti dorgomaanis dirreen keessatti dorgomtuus ramadaan wanti ulaagaleen dorgomuu san dorgomaa tahuudhaaf sirraa barbaachisus durarratti buqqa'u maasiyaa irra turerraa namni buqqa'u haraam dhiisu waan jibbamaa ta'e hundarraa achi baatee waan sirraa barbaachisu hunda keessaa baateeti dorgomaa taata malee dorgomaa dirree tana namni hundinuu akkanuma dhufee irratti hin argamu saniif durarratti hadafni ati qabaatuu qabdu tashawwuqul qalbi lirrahmat lubbuun tante hawwuu qabaachuu rahmata rabbii harkatuuf hawwaa ta'u dhiiroo ani rahmata rabbii harkadha rahmata rabbii kana dhiiroo akkamittiin harkadha jettee ati hawwaa ta'u saniif san harkatuudhaaf maaltu sirraa barbaachisa laabudda an tahdifa li an yanaala qalbuka rahmatallah rahmata rabbii harkatuudhaaf qalbiin tee bololaa ta'uudha gaabbuudha ati hogguma hundaa'u jaalatu saniif obboleessa kiyya rahmata rabbii yoon harkatin milkiin hin jiru ati hogguma hundaa'u rahmata rabbii kakajeelu ta'uudha hadafni kee baatii tana keessatti nabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam hadiisa saya keessatti akkana jedhe lan yadkhulu aljannata lan yadkhulu ahadukum aljanna amaluu tokkoon keessan jannatan seenu je dalagaan isaa jannata isin jannatan naytuu je dalagaadhaan namni jannatan arkatu je hoggaasani nam tokko dalagaa isaatiin jannatan arkatu nabi jennaan jarreen sahabota walaa anta yaa rasuulallah jaaniin atillee moo jennaan la anilleen je walaa ana
anilleen hin arkadhu je mal yoo taate malee illaa an yataghammadanii Allahu birahmatihi yoo rabbiin rahmatuma isaatiin tolanatti oolee rahmata isaa nanaqee rahmata isaatiin arkadhe malee anilleen dalagaatiyyaan jannatan arkadhu je rasuula rabbiitu akkana je sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalagaan jannata namannay akkana jechuun dalagaa dhiisaniituma ta'an silaa eega dalagaan jannata namannay ne jechuudha maali malee dalagaan nuti dalaynu gatii jannataa wal madaalanii jannata namaa bituu hin danda'u jechuudha jannanni qaali waan dalagaan teenya namaa bituu dandeessu gatii wal madaalaa tahee miti jechuudha saniif obboleessa kiyya obboleettiiti hatta rasuula rabbii subhaana rasuula rabbiitu akkana ja'a jechuudha isa rasuula rabbii ta'e habibullah imaamul khalq habibul haq nabi muhammad saniitu rahmata rabbiitii yoo ta'e malee jannata anin arkadhu ja'a jechuudha saniif obboleessa kiyya jannanni waan akkanuma gaabbanii arkatanii miti ati immoo rahmata rabbiitiin niin arkadheette fa'anta muhtaaj ati haajama yaa obboleessa kiyya obboleettiiti li'an tarham rahmata rabbii arkatuudhaaf rahmata hujiilee tante keeysatti bakka si duraa dhodhommoyte hundaahu qalbii tante tajajallattes rahmata rabbii arkannaan rahmata rabbiitiin kun hundinuu sii diriira jechu saniif rahmata rabbii arkatuudhaaf ati barbaadaa tahu ati jaalataa tahu hawwaa tahu dhiiroo yawman min alayyaam rahmata rabbiiniin arkadha jette khusuusan anna lillah keeysaahu ramadaana keeysatti halkan rabbiin gabrootansaa rahmataan qopheeysee kennuutu jira halkan rabbiin rahmataan gabrootansaa kophaa baasee kennuufiitu jira jechu san keeysaa tahuu kan keetiif gaabbitee hawwitee yaa rabbi san keeysaa na godhi jette atillee yaa rabbi warra ati rahmata godhuu feeteef soomana baranaa keeysa rahmata rabbi arkatu san keeysaa na godhi jette bololaa tahuu qabda obboleessa kiyya obboleettiiti rabbiin akkana jaa subhaanahu wa ta'aala inna haadhihi tadhkira faman shaa'a attakhadha ilaa rabbihi sabiila وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما سنيف بليسكية يدخل من يشاء رب سبحانه وتعالى أبان فدينك جا رحمتك يا كيسا نمان فدينك آجا guyyaa ramadaana keessa jiru guyyaa rabbiin akkasi gabrootan saa rahmata isaa keessa naqu sanirraa tokko baatiin ramadaana saniif rahmata rabbii san arkatuudhaaf jecha anaa fi atis laffaanee bolollee rahmata rabbii san akkamittiin arkadha jettee bolollaan numa arkat akki ja'an ummanni arabaa biqadri maa tata'annaa tanaalu maa tamannaa jedha qadruma alaan altee waan takkaniin arkadha jette atilleen waan sanitti geeysaa jan yoo alaan alte abadanan tananumaan arkadha abadanan tiyyatanaamit jettee alaan alaadhaa oollaan numa arkattaa jan saniif obboleessa kiyya obboleettii tiyya yaada jabaa yaada dheeraa qabannee nutilleen anis kanumaan naa taha jennee odoon irran teenye yaada keenya dheereeyfannee akka rahmata rabbii arkannuuf itti bololuu qabna akiji Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu ani jalqaba irratti wanni niin arkatu barbaade je gaaf tokko ni ani niin gaabe umrii tiyya jiruu tiyya keessa akkiniin an gaabbaa ture je dura irratti ani kaantibaa magaalaa ta'uufin gaabbee je gaaf tokko haasawee lubbuun tiyya bulchaa magaalaa tokko kaantibaa tokko ta'uufin gaabbee je duuba niin arkadhee je bulchaa kaantibaa magaalaa takka tahuu niin arkadhee je eegana booda ammas maaliifin gaabbe je ministeera waliigalaa tahuufin gaabbee je hoogganaa waliigalaa tahuufin gaabbe je niin arkadhe je sanis ammas intala takkaan fuudhuu gaabbe intala sanillee niin fuudhee je afaafaratti amma walii jannata qofaan naa hafee jannata rabbii sanillee arkatu numaan kajeelaa je saniifuu kajeellaan rahmata rabbii numa arkat rabbiin gaariidha rabbiin ra'uufur rahiimi saniif obboleessa kiyya obboleettii tiyya hadafni kee baatii tana keessa rahmata rabbii kajeelaa tahuudha jechu anillee yoo rabbiin tolanatti oole inshaa Allah numaan arkadha numaan milkaawa jettee atilleen
hawwitee dheereessitee qabannaan hangumaati alaan altee achi siifattee qabatte sanuma rabbiin sanii ol godhee sii qaba gaa'ii namni gara rabbii hamma taakkuu takkaanatti yoo rabbiin qixa kadhatte namaan kennu rabbiin qixa hanga kadhatanii namaan kennu hanga sirra godhee namaa kenna malee hadiisul qudusii keessatti rabbiin akkije gabrichi kiyya gara kiyyatti waan dhihaatu je hanga taakkuu takka xaa'aa rabbii godhu yoo gara rabbii dhihaat dhundhuma sitti dhihaata rabbiin rahmata isaatiin sii dhihaata malee hanga ati qabatte siin muru jechuudha rabbiin irra gaarii waan ta'eef hanga ati qabattee ol namaa qaba jechuudha saniif ati rahmata rabbii keessatti ramadaan har'aa kana annama leeylatul qadri harkatuun qaba jettee ani gateetiin tiyya zaatti tiyya jahannam jalaa wala bana ta'uun qaba jennaan suma godha duuba rabbiin murannaa jabaadhaan hujiin tee niyaan kee jabaa taanaan rahmata rabbiin harkanna saniif obboleessa kiyya obboleettii tiyya tasoomantu hasoomanu warra gaa rahmata rabbii kajeelee harkatee ramadaana har'aa kana keessatti darajaa guddoo harkatuu rahmata rabbii harkatee leeylatul qadrillee keessa milkaa'u kennaa rabbiin gabroota isaati ramadaana kana keessatti kennullee warra harkatu rabbiin haa godhu saniif inshaa Allah saniif obboleeyyan keenya gaa irraa anaa fi isinis warra fayyadamee ramadaana kana keessa irraa milkaa'u rabbiin haa godhu sagantaan teenya gaa kutaa tokkoffaadha itti fufaa hadafni kun tokkoffaadhaan tuqe malee hadafni kun itti fufuu deema insha Allahu ta'ala yoo rabbi nuun fedhe katte aanus itti aansineetuma wajjiin laal itti deebina yoo rabbi nuun fedhe insha Allah wabillahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان يا